o toria nyamu inyingiraga riria yona gitarara negetwara o kanwa-ini gakio ona kana o toria nyoni itwaraga iterenge-ini itekumenya iugwati-ini noguo mundu mwei etwaraga moko-ini ma mumugwimi atekumenya naguo ugagituika ta muthenya wa gikuo kia nugu riria miti yothe itenderaga. Ndirenda gukuhe cia njamba cimayo ekwirwo akwendia bururi wao aria hihi mekaga uguo matongoretio ni ukuri na wiyendi. Itura-ini ria Kibira nikuo maabitha a utuiria mambire mitego ya gwethana na andu kahiri aria makoretwo makiheana ibande na ngungo. Mutego uria wambirwo ni maabitha aya nyumba-ini ya motungata ma muingi ya Huduma Center Kibira uma wa besha farifari hindi ya frigishenio ejina kuria na Mike Moko. Sawa. Hii pesa ni zangu. Nataka tuelewane tu, hizi pesa ni zangu. Tumeelewana? Tutaandika hii na DS. Soma aloud madam. Wacha nikusomee uconfirm. Soma sote. DS. Yes. 28. Yes. 05. Yes. 537. Ndio hii hapa. Weka hii note hapa karibu, you can capture it. Nacio kamera cia Inooro TV ciuma matetini. 3,240. Thutha wa kugio moko methuguri-ini ya kwendia ibande na maratathi mange mabata maria tu maheagwo muraia wa Kenya, kamuthenya ka mukungi gatumanio ni mucemi. Weka tu hivyo na hiyo karatasi venye ziko hivyo tu. But it's good to know all the money, how much it is. Tutazihesabu, si ziko na hiyo. Tareke turore hathara gikuo na kiriro kiria kabiacara gaka ka ngungo karehagira kana kangirehera bururi. Mwendia wa kibande magacemania na muguri na magathogorana na hau akegwatira kibande. Kuma hau muguri wa kibande agatuika wa gucera bururi-ini wi wothe hatari guoya wa kunyitwo gitumi ena maratathi o ta Mukenya wothe. Kumania na hau akambia biacara ciake imwe cia ngungo na akorwo egitoi agatuika wa kurehe gikuo na hathara nene. Muici utari munyite ni muria gake. Riu ana acio me moko-ini ma thirikari magiteithiriria uthuthuria makiria tondu kuratuika manyitanagira na angi mawabici-ini ma thirikari. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ken wa Kuraya. It's for the other person.